Welcome to Idiomi Karen channel. Please share, like and subscribe and press the bell icon. You never miss in any update. Mano tu, teman na mano. Toh, apa ni dah tekan dan yang sekali nak tentu. Okey. Toh. Kadi kajik yang ke bagi kena sama minta kimtip kerai kita kajik kulmar ke baju kimtip panjir. Katur sobang, katur sobang, katur sobang kualut. Kakuan ko ang iPhone. Ilong ay ang iPhone. Ukpaw ang IP. Bisa tu em? Tak. Okey, ini session. Okey, apa tadi? Mak, dah sebut. Temen tak kaya lepas kontasi. Ngidam ka thong na banta jupi. Ngidam ka thong. Habang ni job, ngikwa kompil job. Kwa. Ngakwa atan ka way ba piki kena samlai bedan hang ni lasai si anda ka aduspa sngoba ya rab eke beduk ke bastan. Ngawan na kiyang kasam ka beduk menta kaspa kadipu blay ngakwa atan ai patengi fi. Sutu em? To yang nyau way alai sausan ni pak nai spo. Where is the mistake? Where is the mistake? Pet ni dang do papai. Where is the mistake? Pet dang pet melap. Where is the mistake? Keep dalam bapak lap. Hai ke mistake? Ndai mistake spelling. Kumna tu spell mistake. M S T K T A K E mistake. Taktif. Aish. Rampak siang bodoh-bodoh pek ikon yang pi ibar salat. The first thing makin jok agak jem kadai ke common sense. What you pay tengah jerong menhe kini ibu bangkile. Mistake. Nalam mistake. Misal dah. Dah faham? Jordan bagi kai gini. Kadai nu deh. Kadai ka sen kong hatau ingat pelak juyo apa kadai ka training. Pelak juyo. Pikwa ban yo asyuk de pikwa ko nang tang sisen. Ngan ai syuk ngan ai tak ifiru. Tang nat ni yang election mga hakak po. So next. Oh. Kani apa tu? Ka thong jungi ka long ka we pi stu phareng. So tu phareng. I love you. I love you. I love you. Oh, I love you too. Kini kita betul akhirnya nak lekon. Ikan Thailand betul. Oh, I love you. Jumlah berapa? Ni yuk trip dengan ni. Jadi salah hak TV senang. Ya start mo. Habang I love you, rana kim I love you too. Tas ingat teman ni si MP na I love you too. Mak ilok sabi yang ada yang tak. Tahu. Ngam kini ke ini kong, see my future. The bonus what? Success. Takti apa success? Wealth. Mana apa kespa? Wealth. Mana apa happiness? Dan bakal, dan don't show. So, okay, next. Kani ke iin berjongi how arja like hope. Ke iin berjongi. Okay? This is a dream in 2030. Harakti kepada gini, kini ki kelong tay dan kelong, ngadon tang kiim kawai. Araja lai po, but araja lai po san. Sans nem bach po nem. Ki badang lai school ng iim yo life san. Ki bala hamhe ng iim yo kano, yo araja lai po. Pili bandong ke target. Hakpon mga dok hayeng ong ba hakarta ka options tam ngadi banyo kam. That's my target. Ako is nem ngayo akam, apa akam tadi? But aku nyong ngayo akam sakar. Mantep, benar bisa deh. Mantep, ni tak tahu juga macam siapa. Ngam cuy yo ban phong nak ni cuy pong sa sulon.
Kaju tiga pasu ah musi hadu musu anga mamai yeto ni hoka na. Balik kaju mas nak pong nak sukan ngani diet nak pong kerja mi sabah. Mentah ada yang nak kuat bandriam ayo. Tangman mamnang syuk bandriam. Kijajung lagi di barim sudah. Kani kerja nak cepusnya. Kani betul nak cepusnya. Kaju tila lami tu kiksai ni mi sabah nak pong pe. Ngamnang ban bret amar ngak mau ke jingduk macam. Ngadon kepisah lagi mengkuat dan pulut. So tuan, the next. Baik, kini mengkuat kini. Fikuan yang kakam kejam kakamai keji kabasuk kabasa yang terlalu punai jumpi gini sang Krishna kejelah perijungi pakai. Fikuan yang aktif fikuan. That's the point. Kani kalawai jog kalai lemkot kani ke area berakawai kadai lembah jumpi. Next. Bang ngisik minit. Nan sabar. Harak tak ti bang ta. Nan sabar khat harak tak ti. Wat jubut tu jar sat hapai. Wat menir daong kan yang hari tu terni. Nan sabar khat apa orang nan sabar khat. Lok sa teman. Next. Hidai tang kawai mentai kesini ban rai be. Nan long briu dengan long kusut. Nganduk dengan ruspa. Jadi tengkara jubli. Next. Perkhat ikan ini. Next. Perkhat. Ime ipa jubli ki perkhat i maksud kita mesti. Ki perkhat i kami ipa jubli. Ong baik. Ong baik wujud aran. I perkhat ime ipa itu. I perkhat ikai. I perkhat ikai bang. Kadai nem. Ne ingat tenbiang. Kadai nem deh. Next. Kimra buat gikso lai lengkot maksud kita ki perkhat ike ki you ayu gikso tu kita bahani ke bang wow ye ime pam tu gikso tu ke bang wow je asap jadi kena ni tak apalan ye ime pa kisap jar gikso ke bang. Next maki ki perkhat you maksud kita ngante fi perkhat you wajud hop fikwa mentek perkhat you apa ni yang tadi denam dei ki kena nanta ki perkhat you ka denam dei pidi ki ba hop na yak pui sebenarnya ma pi hop palat